Ka jing anut jeng kipai ba nong Shnong jong ki nyutri ki Shnong ki berang kathan Umktieh banyo e ka jaga sumar babiang nam ta kipai ba kalawan ban urlong berkata gadai hadian bamenta kasngi uba daman baik lamare emak ka umroi konstituensi ulalik ban Plie ba ya ka health sub center kebalate hapo ka Shnong Umktieh Riboy district haba Plie ya ka te ka health sub center nalo ka jingdon u emak ka sakhiru da ka jingdon lang u abilash baranwal deputy commissioner ka Riboy ka Dr. A Kharduj dia mechu Riboy uba dius jarwa chairman ka kunhun dorbar Shnong Umktieh pelun bat kiwi ginong trei ka ko jakya bat ki rong ba jong ka than ki Shnong ki bodon ka than Umktieh bat ki ban sayo Jingmyntoi na ka jaga sumar ki kunthop ya ka Shnong Umktieh nong Siliang Umktieh pedeng Umktieh maukim Umktieh lau sai sniang sauriang nonglum bat ka Shnong tangling hakaba lengba ka ka health sub center pai ba kin sayo ru ya ka jing sha sumar ba kham tam e namta kilong kemi bat ki klung rit Hak ini kecil, ini sub center. Kalau don kecil Plie, happening don kawai Shnong, happening Shnong Umktieh. About the officer in charge, block development officer on telepon, wajib di kawai Shnong. Kalau pentai di Shnong ke Jami, mulai don bok dari kecil Tresitong, don di Nongelam, don penhun terbaru Umktieh pun di Broadway, dilalak maupun ulong, ya kene takam menta kasih tumbuh PE. Tumha, ya kene kita kebelum siapa dari nak village health council jom Umktieh pun dari jilam jom chairman secretary. Dan nilai kedua mau siang masih sedang ini. Mau siang behet buat penting. Walaupun vlog dia rekam, katung pemotretan kedua nak yang office. Nak yang office kita mereka pendat tahu reply. Rey ni hak menteri tam dia kata, nomor bah. Dok di mau siang behet hari berarti saya resem jenjang. Dari jilam berarti start dengan secretary BC. Buat tadi di beliau officer, kita hadung kita di secretary dilalak menteri yang yang itu kalau kumpa PE mentah. Di kumbang ilakit ka Umktieh Health Wellness Center, limba ka PM DHIM, Diama Bill Scheme 2021-22, but hadir ka record bertanong traw Health Wellness Center, hadir ka Health Wellness Center baar, balayo ang Plie, Hakadihoy District. But hadir ka uwi ka Health Wellness Center, baningkong, bala banshna, limba ka ni ka scheme, Hakadihoy District. Hadir ka sin, baningkong, baya ka Jingmyntoi, jong ka Health Wellness Center, la IT, ya ka keyboard Shnong, ikot ka VHSC, bantrey, ya ka kung kalong ka Jingmyntoi ba East Camp, but kabadai kat kung ka standard design bala IT engineer jong ka Diama Bill, ya ka VHC, bandle daga sabka. Tika Umktieh VHC, hapo ka Jingmyntoi jong i-chairman dan secretary, ila tray shitom ban pendet ya kani kakam kumba ila bakay dunia bat ila shim ya ka jimba kleru ban tenbiang ya ka ya ka electricity bat ya ka surok ban poi hadu ang ni ha health wellness center kadai shisha kasni bani dei ban snow kemen kadai namal kadai ka jim job bat ka jim snow sarong namal kani kadai ka nutsa bapen i bakinong kunyat Shnong bakidon ka board bat ka jim start ban Kuntrei ban penudlong yakini ki scheme sarkar. 6 villages, right? And will be responsible for the healthcare of more than 3,000 persons. So this is an important keg. In fact, the most critical keg in entire public health service delivery. I congratulate all the 6 villages, and simultaneously I extend my heartfelt appreciation to the VHC for an amazing construction job. In fact, sir, you are already aware probably, but then this was made known to me today only, that VHC very generously has taken the has already arranged one well, has arranged one motor to ensure that there will be 24/7 water availability in the sub-center. In fact, as a matter of fact, out of all the sub-centers that we have in the district, most of them are struggling with water availability, as a result of which they can't deliver services properly. But then, due to the generosity of the VHC, we'll have continuous water supply. So thank you for that. Apart from that, I hope, in fact,
that we have had such a, how should I say, auspicious inauguration day, sir, because of the rain and all. I hope that the way the inauguration program went ahead despite the heavy rains. Similarly, despite the heavy rains, I mean, whether it is heavy rain or whether it is extreme heat, the sub-center will continue to perform the role and responsibilities that it has been given. Kaniga sni ke basakan mau, kaniga sni ke berkerpang ke basakan mau ro, yang Shnong Umktieh ni berakawai. Kasni ro kedai, kasni ke jingkar ku, kebalat mu selabak, kaniga sni ke ulabak yang jingkar ku. Isakan mau ni saya, isakan mau juram berjingin ke jongi ba, agar sni bagi planning top ribbon, jongi ni ke stop center apa Shnong Umktieh. Kadega sni ke balaba usaba. Hari ni ke paru, naso banai kubero di noyam Shnong. Jang Shnong Umktieh. Kadai ni ke jing start, ke jingnang, nani ke jing out ke jingnang bajongki. Minayo ban mandra. Kadega ni ke sub center apa ke Shnong ke tahu bajongki ni berapa. Hari ni ke paru, naso banai ay bagani ka sub-center ro ang sakli pambhaso so labanta ka inang salang hapo gani ka thang ka dog jong purat baro hi goi jong gani ka umro ko konsi hi baro goi ore don ka dog ka jinge bagani ka sub-center ni ki nokre ki nokta hane kisem jinge ro nai ko mo hane ro jong pu no ka jong i no gro na don ro ka lang na don da sunda jong pi havelo gro ko ba pi don ka mera Umayasay ang report mga wan sa program, hantam di program sa health department. Nagwairo, pang-continue na ginongpray, ginongta sa mga sub-center. Pag-inong, kibatray hok, pinagkam ka dyan ka dongki, para 1 kilo ginongpang na nikipisan bro. Tinggal na dirigison kayo, Umktieh, agadur ka daw ka dongki. Hindi na magpinong, Lawan patient na niya ginopang pipili kay Guri Basofi, gani Guri Basray, kanang mga katinta. Baniro, nakuha ang pipili na doon Muslim, magdolog ka jompi, hindi pipili kamban. Ang makabarang patkod, daga jingsu, nakuha kang din mga katinta. Di ba pipili Muslim, nang mga kinopang na patient ro. Kimso tunat, kimso bang, banwan sa kanila sub-center na jompi, Meghalaya Post. Kataong, hindi tayo Post ng Umktieh. Dari jawab dengan sub-center dan ada performance kepada 6%. Dua ginopang, dua Shnong di panggilan apa untuk zero kimsawan here support dengan sub-center dong tidak nak kernel skin roba dan mega sub-center di Umktieh rohawin dengan sini dan nomor sub-center kepada number 1 apa dengan di bawah ini dengan berapa. Awal nak kernel skin roba Adi por kisni du bansawan kanang dole da ek hero yani ganun kono o company ni jinu job na di fight ba ega jingkri kam hapa kono sub center kumang na kernel scan hoy ni akwa nilayo amunta ni program haya ka ba hero na terpa di jinu Shnong company di hero na dan muta kan ni jing jaka suma super so ba program kam haya ka sunda ko bukser sumber lang kita bukser balakan dari sub-center ke jongki lapuan hindi na punyasa ay nagajipang na kamkam juga hapon delivery hindi na bandai na kung performan na ini performan na dan ya kung performan na magkala di kajut na kumay so kawan sini nga kung sub-center kan pumbiyan JP mo lang siya MeghalayaPost.news